Well, keep a smile on your face. Good morning. Mama Sam watching more kwa bimbra Ghana Nkommo Ghana Nkommo na uhia pa chia but emuye. They be that same catch on Ghana chia but emuye. Gigi ni se kakra ebetimi epeja ne brandan. Na esi ho ye na afi menu nyina no ye fa ho de ni ahoto na ani Jesu nko aye pe no na yetimi enya amana edimu awie peyo. Ti bibia da me ba e nkranhye na me ma say Ghana achia enso emuye ne se ntini se o ka ho bi mesume ka ho bi obi bia eye adwuma se de se fata Ghana na aye nyina ye hwehwe no yebetimi nya sa eye Ghana na pay ma minika enyi wasute se de omodi ka de ato ni da me che Professor Ike Wallace ye team no o se de abeto me mpese obia adidi kan beki kansema kese ebebu abem na fina player we ni nema bu ni na achia omobo onye say just this weekend ya it ye ni hwe krana ye support any GDA benya na very important ba ba to hoi ho na be hu say we na ana we no kro mo border ana we Israel krana ana we dey say na we mesrew adwini mu adwuma na mo koye no timotutu mane o mo saa na mo da camp no mo tia na ebu o mo bem ba yenji ndi say Nigeria de say tibia no ebetwa form so ya sakura na yesi ni mbo kura no Nigeria ebetwa form so say bibi no wo the first show team say ya sa ye bobo kura ye pass enko ye enko Nigeria ebetwa form so abadi mi feel kura na betiba problem eti makayo mo hihye mo nkura na mo nyintum say ampa na me ya aduma this weekend e wo Kumasi the Black Stars of Ghana omudi nkunima boti ne ebe kata nyina tinu kama ye de no si nche no obahwa enne da ye se ni pose krachi ntumuru suku dan ni mofra bi a ewo ho no bedwam ya fa ato ho so se pese ye call no mo kwansoro so as a matter of fact obia wo ho no na sa wonsa so achi adware a se otimi extend sa wo sam timi de boa ni pa bi ma wono wa ho hihiem eji bedwam ye de ato ho so se odi wani kire krachi ntumura na mianim no kurenye nkwada no bia wono ko suku nkonwa wono tete so enwoma wono kenkan atade a wono ehye empabo a wono hye obati ni suo ye dan aban de ba ye dan yankase ye ho ede bia da no if you want to be responsible and caring and loving citizens and ye we be necessary ye da na di manyanu bi no mo so sampa ye dwene mo. It doesn't matter where they find themselves. You can extend that hand. In the bedroom, they are trying to say, "Crashing chumuru, Mr. Adar, ma wa uche biano, na wa utie biano, emwe biya." Say your books, say your pen, say eraser, say your pabwa, say your tadie, say your chancing, say your cement, say your bibi biya obetimi biano. Wadarama. Ya ma yon busumi mienu say edidi say adwuma we. Etemu yepa. And the normal circumstances say busumi back also. We know say ebra ye womi enye bra e normal but adoye de whether it is a bad day or it's a good day adoye de we need to as say demonstrate it adoye especially when ode chire obi a owa ho hihim no wa team nti wo kakrachi ntumuru project no kitwa bia ni ho esua book mienu kwa de fabrɛ multimedia front desk oba o see the bedroom project and I say krachi ntumuru project no one beje na ona da waso kwanso so udi janso yenso yetenase a ye beda waso kwanso so nti amare let it be part of or concerns for the day for the next 2 months na da enim no say ye de ani a kire krachi ntumuru say suku da e wo honom ye ka de suku mo frɛ wonom nkonwa a wono te so ntade a wono hye mpabo a wono edi ko suku books o mo kenkan ne pen o mo de tro ne pencil ne eraser o mo de edi o mo djuma no ye kan nyina boa ne nyina no wa no si ye de ani a kire krachi ntumuru na yakoye sa adoye sunku onyame be kirawo se wo so watimi atu anamon kase sei pa ebo yi pa afi de amedi be wie ne se enim se ye be wura bosumi a ye insuo ebe sha ase atotototo e wo titiru enkran krodio manim sei ye enim se insuo sha ase se eto a ye ni insuo so etimi de bre yen adehye tenkran titiru ye go kan nuanum bi kura de mo so insuo so etimi de bre mo eye basa yen fa ye ni nkoto nadmo so because bribia da me ka chose nadmo ahoden no nye no na ehia because wo da ebu agu wo hwere wade hye bi unya pade bi ase a nye nadmo re de sa de ne be hye o mama wo enti ye okwan bi e betimi afa so asi no na abre sa ha no nyina ase a
yetu anamon no enne na china yankonu ye ho ko ye bewurama anu no ewuramu nso wi ankan gota asisi ene ye fia hodo asisi wo eye bie ni kwansisi fie ene ye su ni ye ba hodo a emwa ni nyina no se yanhyaase anyi sa neoma na ensem fata emfiri wa ebeba be annual ritual na June July na ahyaase esu ni ame na de ma nyame na eji aba wo so nya de bia the problems all Ghana nyina no e aba wo so na de ma but we contribute to the problems and the challenges timesrew ensuo na amuna na wire fast na wo de wo ball na ahye baby ensuo ni je mu na oda kotum you are contributing to it Oto private camera roll down. I want one fanta na wie na oto twene kwam no. You're contributing to it. It is an your man kitin. E kese ani a na be o how kese. O sha se ne de bro na win to ajo just a bro ntino o se de nkawe. Obi so be sa just a bro ntino we de se nkawe. Ye be wie na just a bro no. Abeye a bro mu a eno so de how kese pa e de bre. And they didn't have any brepa and say ababa ko kole odo say tebia a woman nano da message na abo a sector minister works and house and asenso me bona baso okobo e nyina ekoko say ensuto no e be hya ase o enti ennyoma ye ya ensem fata ma nso yiri fire na fire de hye say nyapade no ye very careful na ohwe mfonyini pa minim say dachi hineti maboami a ohwe mfonyini pa minister call aprobo no ohwe sa mfonyini a ode kyerɛkyerɛ ye a onyame anim ne kure ni obusa ho se Ghana nyina yetini ana yesu ni because ohwe de akoso no na ohwe pa se Ghana tipa ni a oh God ejiwe no president Nana Akufo-Addo na se John Dramani Mahama ana decide be go I minu nyina and ye refia won say omo team kra na omo anya adwuma na ye sika na omo sa de team kwasi kodo nyina kwantia if we don't change that mindset there be the challenges the problems creative political parties and politicians but we are creative you see apart from say some of the assemblies or a reasonable percentage of the assemblies MYA no local assembly DCs no mwaye no yankasi yesu contribute to this eyesore very painful sometimes we sorry busa and say hey so this challenge has been with us as a country for years yet we need a solution to this challenge then how do we want to develop tibise Ghana for motimi nkanyina obabi bia moti bia no ball and tokwa no yankunwie fin tokwa no yankunwie yankunwie da because yesu ni e ban ntina emwa mi ntimi nkosa ntokwa no wie ba mi gidi se sa afia yesimi ene busumi a ebewremu ya nsu tobre ebeyi ni ho adi no ye betoto ye noma yi na nsu yankote se nsu ayi fa nsu ase japade wi nsu ayese na ye njai se every year asa fasha we celebrate ya e kwa nyame na dema onyame na agi let's stop that slogan na enwene Ghana ho Ghana achia ba jitum se emuye timedase meko na de meka nyina no so ne se Black Star let's think positive for them and produce but enya ho ne yehwe just think positive ko team we dey e be twia for Nigeria so because